أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Teala ey iman keltirgan kishilar deyib, Alloh taoladan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqig'iz. O'ligiz faqat musulmon qalindagina, ya'ni Allohga bo'ysungan qalindagina. Ya ayyuhan nasu taqu robbakum allazi xalaqakum min nafsin wahida. Alloh taolo ey kishilar deyib, Robbingizdan qo'rqig'iz, qaysi sizni bir kishidan bor qildi deyib. Va xalaqa minha zawjaha. Ham shu kishidan xotin qizni bor qildi deyib. Va ba'atha minkum rijalan katiran va nisaa. Ham dunyoga bek ko'p irodlar ham kishilar ham xotin qizlarni dunyoga shashdi deyib. Wattaqulloha. Allohdan qo'rqig'iz, allazi tasaaluna bihi wal arham. Innalloha kana alaykum raqiba. Alloh taoladan qo'rqig'iz, ham tug'anliq ijiblarning izunidan qo'rqig'iz deya Alloh taolo aytadi, saqlanig'iz deydi. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va qulu qawlan sadida. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohdan qo'rqig'iz, ham durust so'zlarnigina siylagiz deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ala ashabihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoning haqiqati degan bu kunda bo'la juma va'zi. Dunyoning haqiqati. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Qul mata'ud dunya qalil val akhiratu khayrun liman ittaqa." Ey bu dunyo bek oz vaqt foydalanib o'rnig'ina deydi. Oxirat taqvolar uchun eng yaxshisi. Bu endi 4-sura 77-oyat. Shusha oyatga qaytib, Alloh taolo aytadi: "Dunyo bek oz vaqt qo'llanig'ina deydi." Biz bu dunyoda bek oz yashaymiz. Bek oz. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xatli kishilar yashaganlar, ular uzoq yashaganlar. Masalan, Adam alayhissalom 1000 yildan ortiqda 1000 yil yashagan, примерно 1000 yil deb bilaman. Nuh payg'ambar 950 yil dinga indagan, ko'pmi yashagan biz bilmaymiz. Ya'ni ilk zamonda kishilar ko'p yashaganlar. Hamma Nuh payg'ambardan so'rashaqlar, qiyomat kunida ko'pmi dunyoda bo'lding? Shita 1000 yildan ko'proq yashadi, 950 yil dinga indadigina. Ular aytdi, men bu dunyoni sezmadim de. Bir eshikdan kirdim, ikkinchi eshikdan chiqdim. Ya'ni hatto kishi 1000 yil yashasa-da, bu dunyoda bek oz bo'lib ko'rinashak. Bizning turmushimiz Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, mening ummatim deya 60 bilan 70 orasi yashar deya, 70 ning tiyaganda kishi oz chiqar dedi. Ya'ni o'rtanchi sredniy возраст 60 bilan 70 yash. Hali kimdir 60 ga hadda yetmay o'lib ketadi. Kimdir 70 ning o'za ondan uzoq yashamay, 100 ga hadda yashovchilar bek oz bugungi kunda. Ammo 1000 yil yashasanda oxirat bilan solishtirganda u bek kichkina bo'lachak ekan. Shuning uchun bu dunyo Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, agarda siz bu dunyoni oxirat bilan solishtirsangiz kelsa deydi, dengizga bormoqni tig'ig'iz deydi, ham qorag'a so'nan sashag'a deydi. Bormoqdan bir tomchi shig'a. Bu dunyo bir tomchi, oxirat dengiz. Вообще solishtirib buni bir nechikda. Biz aytsak, masalan, Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 1400 yil ilk yashagan, onlar yergan sahobalar bo'lganlar, ya'ni uni ko'rgan kishilar bo'lgan edi. Ular hozir o'lganlar, ular bizning kabi yashaganlar dunyoda. Kimdir 80 yil yashagan, kimdir 50 yil yashagan, hamma qabrda o'sha 1400 yil yashaydi. Kimdir 3000 yil ilk yashagan, shular bizning kabi yashagan, ammo qabrda 3000 yil yashaydi. Shular bizda o'lashakmiz, bizda qabrda ko'pindir yashashakmiz. Nishadir 1000 yil, biz uni bilmaymiz, Alloh qana biladi. Onları qiyomat kuni bor, onları menga tamoq yesa, menga jmoq. Allah subhanahu wa ta'ala aytadi: "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lakum min qurrati a'yun
Cəzəən bimə kənu ya'malun. Allah Teala әйтә, беркем дә белми дие. Yani tügü dünyada nəsə bulacağım. Kişinin күзеннән яшерелгән ди. Әгәр дә кеше изгелекләр кылса, гөнаһлардан сакланса, Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem әйтте, icmaqta diye. İcmaqta. İcmaqның asılı bu Allah Teala әйтә. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem әйтми. Allah Teala әйтә, icmaqның asılı kişinin күзе күрмәгән, колагы ишетмәгән, йөрәге дә представлять итми нәрсә icmaqta булачак. Yani icmaqның asılı шул. Icmaqның asılı шул. Yani bizim күзебезгә, акылыбызга ул килми, icmaqtan нәрсә булачагын. Allah Teala куша шушы icmaqка ымтылырга. Allah Teala әйтә, "İ'lemû ennemel hayâtud dunya la'ib." Белегез ди, бу дөнья ди, уен көлке генә ди. Күңел ачу ди. Ва лахву, күңел ачу, бер-беренең алдында мактанашу, мал һәм балалар белән мал һәм балалар күбәйтү ди. Бу 57-нче сүрә 20-нче аят. Бу инде Аль-Хадид сүрәсе 20-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Белегез, бу дөнья уен көлке, күңел ачу, бер-берең алдында мактанашу, мал һәм балалар белән мал һәм балалар күбәйтү ди." Yani Аллаһ Тәгалә бу дөньяның менә хакыйкатны ача. Без инде бу дөньяда тырышабыз яхшырак яшәргә. Кем Аллаһ Тәгаләне белми, ул инде күбрәк гөнаһлы тормышын алып бара. Күңел ачу буенча, бер-беренең алдына мактану буенча, мал һәм балалар күбәйтү буенча инде. Күп кеше тырыша яхшы эшкә урнашырга, күп кеше тырыша яхшы бизнес алып барырга, ул начар түгел. Әмма нинди ният белән алып бара, нинди максат белән алып бара? Кешеләр каршында мактаныр өчен. Менә мин нинди машинада йөрим? Әлбәттә, яхшы машинада йөрергә ярый. Но син ният кыласың икән мактаныр өчен, бу начар ният, бу әйбәт ният түгел. Әлбәттә, яхшы йорт салу яхшы. Но син мактаныр өчен саласың икән аны, кешеләр каршында мин шушы яхшы йорт салдым дип. Бу начар максат белән син салдың дигән сүз. Аннары Аллаһ Тәгалә әйтә, ягъни Мөхәммәд пәйгамбер: "Ва ла тамутунна гайнака илля ма матагъна бихи азваҗан минкум. Захратал хаятид дунья." Аллаһ Тәгалә әйтә, күзеңне дөнья зиннәтләренә без кай берәүләргә сынау өчен биргән нәрсәләргә юнәлдермә дигән. Чөнки Раббың каршындагы ризык яхшырак һәм мәңгелек ди. Ягъни Аллаһ Субханаһу Тәгалә кешеләргә байлык, мөлкәт бирә. Мөселманнарга да бирә, кафирләргә дә бирә. Кай вакытны мөселманнар шушы имансыз кешеләргә карап, бик каты көнләшә башлыйлар. Менә ул намаз укымый, менә ничек яши дип. Әмма Аллаһ Тәгалә әйтә, андый кешеләргә күзеңне юнәлдермә ди, аңа карама ди. Чөнки бу аңар бирелгән сынау өчен генә ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә бу дөньяда байлыкны бирә сынар өчен. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә бер кешегә байлык бирде икән, это не означает, что Аллаһ аны ярата. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә бер кешегә байлык бирмәде икән, это не означает, что Аллаһ аны яратмый. Мискинлек, факирлек та сынау, байлык та сынау. Әмма байлык та сынау авырак мискинлеккә караганда. Әгәр дә бай кеше Аллаһ юлында шушы акчаны тута, малны тута икән, ул сынауны үткән була. Намаз укыган булса, Аллаһ Тәгалә рәхмәтләр әйткән булса, бай булса, ул вакытта ул сынауны үткән була. Аның өчен күп итеп әҗирләр языла. Мискин факир, әгәр дә ул мискин факирлеккә сабыр итсә, ул шушы сынауны үткән була. Ул шул сәбәпле иҗмакка керәчәк иншаллаһу тәгалә. Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Валлаһи мад дунья фил ахират илля мислу ма яджалу ахадукум исбагhu фил ями фалянзур бима тарҗиху." Валлаһи, Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, бу дөнья ахират алдында ди, бер нәрсә түгел ди. Мисал өчен берәрегез бармагын тыксын һәм нәрсә чыгарганын карасын ди, ягъни диңгезгә тыксын ди һәм нәрсә чыгарганын карасын ди. Тазавваду фа инна хайра зади тaqва, Аллаһ Тәгалә әйтә. Юлга ахиратка кирәк-ярак туплагыз ди, иң яхшы кирәк-ярак тaqвалык ди. Ягъни бу дөньяда без яшибез, күбебез тырышабыз күбрәк маллар, акчалар җыярга, әлбәттә ул начар түгел. Әмма иң самый яхшы ул тaqвалык ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Тaqвалык ул үз вакытында намаз уку, Рамазан ае ураза тоту,
Mumkinchilik bo'lsa hojga boru, mana bu taqvolik deb ataladi. Allohdan qo'rquv, gunohlardan saqlanuv. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Kun fid dunya ka'annaka g'arib aw g'abiru sabil." Bu dunyoda shit yot kishi yoki musofir kabi bo'ldi. Ya'ni musofir yo'lchi. Masalan, biz Qozonga boramiz, Moskvaga boramiz, Kirovga boramiz ekan, biz onda musofir bo'lib sanalamiz. Biz onda keldik, ishni ishladik, kelib qaytib ketdik. Shulay Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Bu dunyoda mana shu yo'lchi kabi kana bo'ldi. Bu dunyoga bir qota beylanmadi. Andar mali va ma dunya ma ana fi dunya illa karakibu istadalla tahta shajaratin thumma raha va tarakaha." Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Mening bu dunyoda ne ishim bor?" deydi. Zikta men bunda og'ash ko'lagasida to'xtalib, yo'l etuvchi, ondan so'ng tashlab ketuvchi joyda kibibgina deydi. Ya'ni Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, og'ash ostida o'tirib, yo'l etib ketdi, ham men bu dunyoda shul og'ash ostida bo'lgan kibibgina deydi. Bizga da Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloda aytdi, bu dunyoga bir qota beylanmagiz deydi. Albatta bu dunyo kerak. Biz yana duoda so'raymiz: "Robbana atina fid dunya hasanah va fil oxirati hasanah va qina azabannar." Robbimiz Alloh bizga bu dunyo ne'matlarini ber, bizga tugu ne'matlarni ber, ham tamoq azoblarni saqla. Alloh taolo shu oyatda bizga ko'rsatdi, ikki dunyoni birga olib borga. Dunyoni da olib borga, ishni da ishlarga, biznesni olib borga, semyani da olib borga, no oxiratni da unutmasqa. O'z vaqtida namozini o'qirga, Ramazon oyida ro'zani tutarga, mumkinchilik bo'lsa hojga da borga, sadaqani da berga. Mana bu ikkinchisini bigrakda qotib unutmasqa kerak. Albatta biz bu dunyoni olib boramiz, dunyodan voz kechmaymiz, ammo oxiratni da unutmasqa kerak. Namozini da o'qirga kerak, ro'zani da tutarga kerak, sadaqasini da berga kerak. Shu vaqtda dunyoni da olib borga kerak. Agarda kishi dunyoni olib borar ekan, oxiratni unutar ekan, namoz o'qimay ekan, ro'za tutmay ekan, Alloh taolo unga dunyoda berib bitirar, oxiratga bizga bir narsada qolmaydi. Masalan, qo'y bir kishilar yaxshilik ishlaylar. Yo'lda so'larga mumkin, sadaqada berar, ammo namozi yo'q, ro'zasi yo'q. Alloh taolo namozi o'qimagani uchun, ro'za tutmagani uchun unga dunyoda berib bitirar. Tugu dunyoga bir narsada qolmaydi. Shuning uchun agarda biz tilaymiz, tugu dunyoga borsin uchun bu izgilik namozga bosirga kerak, ro'za tutarga kerak, ham shu izgiliklarni Alloh rizoligi uchun qilarga kerak. Shu vaqtda Alloh taolo dunyoda da berar, shu izgilik qilgani uchun oxiratga da borar shu izgilik inshaalloh. Subhanaka va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Vassalamu alaykum. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقم. وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومراء الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم. ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وعز وأجل وأعظم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.